Verse elilodwa chapter 6. Sizofunda First Samuel chapter 4. Siphinde sifunde chapter 6. First Samuel chapter 4. Bathi umsuka Anothando no kuthethelelwa kwesono no kukhululwa verse 13. Ekufikeni kwakhe beka ngoba sithina verse 21. verse 21. Yes. Verse 21. Wamqamba umntwana ngokuthi uIkabhodi ethi inkazimulo isukile kwaIsrayeli ngokuba umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe nangenxa kayisezala wakhe nomyeni wakhe. Verse 22. First Samuel 6 verse 8. First Samuel 6 verse 8. Yeah. Verse 8. Nithathe umphongolo kaJehova niubeke enqoleni, nifake impahla yegolide eniyibuyisela kuye ibe umnikelo wecala ebhokisini eliseceleni kwawo. Verse 9. Verse 9. Anobona uma yenyuka ngendlela yasemkhawuleni wayo ukuya eBhethi Shemeni, nguye osenzele lobo bubi obukhulu. Kepha uma kungenjalo siyakwazi ukuthi akusiso isandla sakhe esisishayileyo sehlelwa yingozi nje. Verse 12. Verse 12. Izinkomo zaqonda endleleni zaya ngaseBhethi Shemeshi, zahamba ngomendo, zihamba zikhala, zingaphambukeli ngakwesokunene noma nangwesokhohlo. Amakhosi amaFilisti azilandela aze afika emkhawulweni waseBhethi Shemeshi. Thank you. Baba siyabonga ngizwi lakho eliphilile, leli owadala konke ngakho. Waba khona izinto engekho ngenxa yezwi lakho, wavela okubonakalayo eyintweni engabonakali ngenxa yezwi lakho. Elakhuluma phezu kwamanzi lathi wahlukane amanzi ahlukana njengoba kwasho izwi lakho. Omunye njalo uthi liphilile liqhale kunenkemba esinganhlangothi zobili. Izwi lakho liyahlaba lihlukanise amalunga nomkanja. Izwi lakho liqhaphula amadwala. Izwi lakho lakha phezu kwentaba. Izwi lakho lidabula amahlathi aseKhadeshi. Linjalo liyaphuzisa ney'mbabala. Nathi sekuhlule ntambama sizokhothamela lona izwi lakho ngoba siyazi kulo kuvela ukuphila. Kusho njalo uPetro uthi singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Izwi lakho liphethe ukuphila, akekho namikelayo bese angaphili weNkulunkulu. Kanti sicela uNkulunkulu bakho nasemdaleni bakho uphinde ukhulume nathi ebusuku, wenze imangaliso zakho ngezwi lakho. Sakhe wakhe imdeni yethu, wakhe impilo yethu ngezwi lakho. Ngawo lawo magunya wasinikeza wona asegazini likaJesu
waseNazaretha siyakhuza yonke imoya engamelana nezwi lakho, siyayithulisa phakathi emkhathini phezulu kwidrobhu kaSathane, phakathi kwamadimoni lahlala khona. Sithulisa yonke into engaphakami imelana nezwi lakho, lapho okuhlale khona isigodlo sikaSathane phansi kwamanzi, kuba uNkulunkulu bamelana nezwi lakho. Sithumela igazi likaJesu, siyakhuza siyayala yonke into engathi iyaphakama emhlabathini ukubimelana nezwi lakho, engathi iyaphakama entabeni emahlathini ukubimelana nezwi lakho, siyayikhuza egameni likaJesu waseNazaretha. Kodwa sizwile ukuthi izwi lakho lingumlilo oqothulayo, njengoba lizophuma nje uNkulunkulu baliqothule, liphadlaze, libhidlize zonke intaba zesitha, konke okumiswe yisitha, ngegama likaJesu waseNazaretha. Nje izwi lakho alehluleki, libhabhaza phezu kwamanzi amaningi. Izwi lakho lithathe emsethari yaseLibanoni, liphonse olwandle ukuba kwakhiwe ithempeli lakho. Sakhe siyithempeli lakho, sakhe siyindlu yakho yokwethumisa ngezwi lakho. Siyathandaza baba wethu egameni likaJesu waseNazaretha, in Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord. Amen. Lasifunda khona bazalwane, sifunda indaba kaIsrael. uIsrael lo bazalwane, ngifisa understand ngoba siyavala namhlanje. uIsraeli wayengasiso isizwe noma wayengekho in the map of the earth. Kwakungekho ngasasikhathi uma ubheka imap yomhlaba yayingekho into ebizwa ngokuthiwa uIsrael. uIsraeli waqala uNkulunkulu, all nation will be blessed through you. Ngoba into okumele uyinake empilweni njengomzali, lethi ufuna umzali ungayethi ingane igama engeke limlandele, ungayethi ingane igama enganayo isiphetho nesiqalo. Amen. Ungayethi ingane uthi uCijimphi, ithi mayisiqaliphi ngelilanga bese uyisola kanti nguwe owathi lo uCijimphi. Sanibona legama likaJesu. Wayesethi igama lakho ungubani? Israel. Elisho ukuthi all nation will be blessed through you. Ithi Bible ke tata lo baba wayesebuye sethi amakhosikazi wakho athi namhlanje igama lami angisasiye uJakobe, igama lami nguIsrael. Waqala wabizwa ngoIsrael, uhamba la ekhaya nje uIsrael wazala amadodana abangu-12. One of amadodana yakhe ubizwa ngokuthiwa uJoseph. uJoseph lo ulo wadayiswa abafowabo, bamdayisa bamusa eGibhithe ngoba enye into ayenziwa uNkulunkulu mawunganayo impi ngaphandle uyivusa ngaphakathi. Hallelujah. Ngoba uyabona njengoba sizokushumayeza nje noma mzalwane uhambe ekholweni, enye into kumele uyazi, it is a culture of this kingdom ukuthi uNkulunkulu akufake empini. Akusizo zonke izimpi oyilwayo ezidemonic, akusizo zonke izimpi oyilwayo othola ukuthi ezikaSathane. That's why ezinye izimpi noma ngathi egameni likaJesu ayisuki. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukudala impi mangabe efuna ukwenza incebo lakhe. Amen bazalwane. Nisasekhona kodwa. Nisasekhona. I want to give you the background so that ningakhathazeki focus bazalwane, mina ngishobela umngezo ngekhathazeki kancane. Ngifuna nje ukunikeza i-background ukuze understand la sifika khona. So nithi iBhayibheli bazalwane ke lo baba oyiwani tata. Egama lakhe lalumu-Israel. Wathi mayeqhubeka ke bamdayisa ingane yakhe uJoseph, wazi ukuthi ingane yakhe yenza bazalwane ifile. Kanti ingane yakhe izoba i-prime minister in foreign land, because the blessing of God and no sorrow but makes men to be rich. Ubathi uma uthandazela isibusiso ucabanga ngayithela, ngoba isibusiso sikaNkulunkulu sikubeka la abantu abangeke bakubeke khona. Isibusiso sikaNkulunkulu sikwazi ukubeka la imali yakhe ngeke ibeke khona. Isibusiso sikaNkulunkulu singakunikeza izinto esithi masithi siyayibheka i-account yakho, sibuka izinto onazo zinga-correspond. Sithi masibheka kuze kufuneka ukuthi kulandwe amadla ka-commission, sizokubuza ukuthi uyithole kanjani
account. You don't deserve to have this. That is a blessing of God. In a foreign land, waba yi-prime minister. Imagine bazalwane ufike eMozambique, you become a prime minister. Usuke South Africa. That is a blessing of God. Yenzeki uthandaze kanti awusithandazeli isibusiso sikaNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli ke wamphakamisa. Mase emphakamisile kanti uzophela ukudla ezweni. Waphela ukudla ezweni wathumela uIsrayeli. Nomkhumbulo uthi bani Israyeli? Nomkhumbulo uIsrayeli ubani? uJakobe. Wathumela abafana bamambani nomfunela ukudla eGibhithe. Lithi iBhayibheli sebefikile eGibhithe kanti lo mfowabo abamlahla uyi-prime minister. Wababona wayebabuza ke seyivezile uphuba uIsrayeli. Wathi ukhona wathi hambani nomlandela ubaba wa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke bazalwane bamnanda mabebuka wajabula uJakobe ebona indodana yakhe ukuthi noma ngicabanga ukuthi ufile uyaphila. Enkosi. Sifuna abazalwane ukutshela into eyi-1 abazi ukuthi ufile ngoba yeke ubashiyele le file ukuthi ufile. Bathi wena uqhubeke uphile. Ya ubashiye uyabona inkinga yakho ufuna ukulandelela abatheni ngami. Shiya abantu namafayili baqhubeke bakhulume lento abayikhulumayo kodwa wena uqhubeke uphile. Ngoba uJosefa wenza into yakho waqhubeka waphila noma kwaziwa ufile. Lithi iBhayibheli ke bafika tata bafika babamba isigawu phakathi kwethu bafika esikhathi sebefikile ke mama kakhulu nansi into enzeke usekhona ubaba wakhe uJakobe usaphila naye na sebeyakhula abantwana bayakhula mabefika bafike bo-70 babengene eGibhithe bafike bongakholwa benza bawungakonjwa babuza abantu ukuthi hayibo thina mawusibuka sinje kodwa ley'ngane zinje ezabani ley'ngane kwathiwa iy'ngane zika-Israyeli kanti seqala isizwe uNkulunkulu into yakhe uyiqala kancane. Iproblem yakho wangena watshelwa wathi wajala kanti into zikaNkulunkulu iqala kancane. Bona bathu Israyeli seqala isizwe bale behamba nansi ingane kabani ka-Israyeli nansi ingane kabani ka-Israyeli. Finally washona ubaba Israyeli wayongcwatshwa eKhanani. Seshonile ke baqhubeka washona noJosefa. Wathi bayishona uJosefa lithi iBhayibheli kwavuka uFaro ngamazwi uJosefa wazonda labantwana. Uthi lo baba into eyenza ukuthi azonde labantwana uthi labantu they are in our land but labantu babangcono kunathi baba foreigners kodwa into eyenzakalayo every time basithi sibuka amabhizinisi abo ayaphumelela basithi sibuka izindlu abahlala kuzo bayaphumelela. Kwathiwa ukuthi this kind of people they have a blessing from above. Njengomakhelwane thola isibusiso manje thola isibusiso. Now lithi iBhayibheli wabazonda lo Faro wabazonda ngoba ngifuna ukutshela into eyi-1 uNkulunkulu uyakwazi ukususa udweshu alisuse nje kanti into isuswa uNkulunkulu. Ungasheshi ugive up uze uconclude ukuhlulile usathane kanti ulwa nentando kaNkulunkulu. Ungasheshi ukhulume kubantu uthi mina ngihlulile lento kanti awuhlulwe intando kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke lesikhathi tata eyivusa ke impi uNkulunkulu wathi uFaro wafuna ukukhunja uFaro. Lithi iBhayibheli kwazwa uMoses wayesethi uNkulunkulu hamba umkhiphela abantwana bami uIsrayeli. Lithi iBhayibheli waye uMoses konje bangena bongakhe bangena bongakhe bawu-7. Lesikhathi ke mama efika uMoses ezobakhipha usebathola bo 3.5 million from 70 to 3.5 million. Uyabona ongizwayo namhlanje uzobuyela endlini ayobuza uNkulunkulu uyobuyela endlini ayokhala uNkulunkulu athi weNkulunkulu isibusiso sakho sikwazi ukuthatha abantu abo-70 sibenze babe 3.5 million. Please bless me. Namhlanje ngizophofa kumuntu ozothi webaba ngikhathela ukuphila outside your blessing. The blessing ikwazi ukuthatha abantu abo-70
benze baba u-3.5 in the foreign land. Lithi wafika kuMoses wabakhipha abazalwane. Siyazi-ke bazalwane ukuthi wabakhipha kanjani, wahamba ehlane nabo how many years abazalwane? 40. Kodwa hamba nabo for what? 40 years. And then bazalwane sebefikile dada. Now sebefikile-ke prophet. Nansi inkinga manje mama. Lithi iBhayibheli-ke nangu sesihambile isikhathi sebedlulile uSamsoni oGidiyoni wavuka u-Eli. U-Eli waba ijaji ka-Israyeli, waba umpriest. Lithi iBhayibheli esikhathi sakhulile u-Eli kwaba namadodana akhe. Amadodana akhe amabili ayehlala ethempelini nawo. Ngesikhathi ehlala ethempelini mama amadodana ka-Eli aqala ona endlini kaNkulunkulu. Aqala enza amanyala endlini kaNkulunkulu. Sengiyazizwa ukuthi sezoshumayela. Aqala ona endlini kaNkulunkulu. Kwasho ukuthi uNkulunkulu akayithandi lento ngoba ayinto uNkulunkulu ayizonda kakhulu. Akala inkingi uNkulunkulu abantu babone ethaveni. Kodwa uNkulunkulu kaluma nenkinga mayibona abantu bona in the house of God. Akala inkingi uNkulunkulu, that's why uNkulunkulu uyabathanda abayizoni abangaphandle futhi uNkulunkulu ready ukubashumayeza akavumi ukuthi sibachaje. Kodwa uNkulunkulu lenkinga maseqala kwenzeka amanyala in his house, abantu baqala benza izinto ezimbi phakathi endlini yakhe. Wangathula uNkulunkulu esezulwini wavusa uSamuel wakuSamuel awugijime uye endlini kaEli ufike utshela uEli ukuthi we-Eli, this is not your house, this is my house. Akwazi ukuthi amadodana akho endlini yami enza amanyala ngoba yayinto ekumele niyazi indlu kaNkulunkulu akusika Bishop Matele, indlu kaNkulunkulu akusika Mpastori, indlu kaNkulunkulu akusika umuntu, indlu kaNkulunkulu is a house of God. Awenziwa amanyala endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Nengabulwe bazalwane njengoba libona abafundisi benza wonke amanyala emhlabeni bese ngicabanga ukuthi uthulile uNkulunkulu. Khona izinto ezingasiza uNkulunkulu. Oh my God. Khona imkhukhu emile, khona ama-auditorium amile. Akusika uNkulunkulu, thathwa uNkulunkulu uthulile. Kodwa akayakhe uNkulunkulu akathuli. Ugijimisa imibono, agijimisa amaphupho, asothi hayi nanka amanyala endlini yami. Nawu uPostoli eshumayela kodwa enza ezinye izinto umangala ukuthi nemibono engibona eyani kanti uNkulunkulu uyakhuluma kuSamuel. Thulda uNkulunkulu. Bayibona amanyala. Manje mamdodza uNkulunkulu wabafowethu yacela ukuthi yabona nje yacela nibambe lento. uNkulunkulu isoni yasithanda kodwa isona ngasithandi. Hallelujah. Amphinde futhi la angenza ngifuthi uNkulunkulu isono uyasizonda kodwa isoni akazondi. Why uNkulunkulu azonda isono? Ingoba isono asimnikeza ukuthula umuntu. Hallelujah. Sanibona negama likaJesu. Ngoba isono mama kakhula babudlamini asina nkinga nokuthi isono sikwenze uyolala nomuntu olingana nefirstborn yakho. Hallelujah. Sanibona negama likaJesu. Thina mama kakhula sakhula izingane zingashoni esikhathi sethu. Sakhula wawungeke uzwe kwakuthukeka ngo-1996 uzwe kuthiwa ingane ishonile kwakuhlumeza wonke umzali makushona ingane ngoba ingane yasesitradini kwakuyingane yomzali wonke. Manje kwenzeka kanjani ukuthi wena usulala nomuntu olingana nengane yakho ngoba bonke abalingana nengane yakho bayingane zakho noma ehlala kamakhelwane kodwa uyingane yakho. Akala uNkulunkulu wayikwatela lento wasethi weSamuel gijima uyophuza. Washo abazalwane ulona mayokhuza wayetshela uEli kanti uEli wasaba amadodana. Awuphinde futhi. Kanti uEli wasaba ini. Wawakhuza mamdodzi. Wawayeka.
kwasho ukuthi uNkulunkulu naye yonke indlela yobazalwane yokwenza izinto. Now anti uNkulunkulu ke ikhona into abanikeza yona enamandla yena bosayo. Wayethi Moses awungikhandele ibhokisi, ulikhandele ibhokisi, le bhokisi phakathi ulifaka isengu, ulifaka into kaAron, bese ulifaka imithetho elishumi, bese uyalivala ngaphezulu ubeka amakherubhi ngaphezulu kwale bhokisi. Le bhokisi liyobizwa ngokuthiwa umphongolo kaNkulunkulu, okusho ukuthi lo mphongolo usho ukuthi mawusasekhona uNkulunkulu nathi. Amen. Makhelwane ithi makhelwane ihloko sika bishop sithi uNkulunkulu hamba nawe. Ihloko sisho uNkulunkulu hamba nawe. Natsoke into yenzeka Thandeka njalo Israel mayingabe empini eyolwe empini mayingabe seqala esihluleka into ayiyenzo ekhumbula ukuthi ke ngathi amasotha ayahluleka kodwa khona into esinayo in the temple engahluleki. Base kuthathwa abapriest babefika bayibambe bathatha abapriest bahambe naye abapriest lithi iBhayibheli limanage bakabebeka phakathi kwempi kuthiwa amasothi wona ayibona wona ukuthi belenze njani. Wawuthola umuntu elwa engasali isandla sakhe ukuthi sikhatheni isandla kodwa siqhubeke sishaya isandla size sithi sitangeke kanti kwenzakalani bese ayamemezwa yena athi retreat kuyena nemuva uNkulunkulu wabo usephakathi kwabo. Into yesu ukuthi bawiniphi ukuthi uNkulunkulu usephakathi kwabo. Wabethi babebona umphongolo babona iviki babebona umphongolo babebona imiphumelela babebona umphongolo babebona uNkulunkulu engahlala ezulwini ehlala emhlabeni azongena lapha kwesimo sabo wathi uNkulunkulu ngilana umphongolo. Hallelujah. Manje ke umphongolo siphamandla unama principle ayi-2 umphongolo. 1 awuthinta noma ubani uthinta umpriest. Usebona. Number 2 umphongolo mele uthintwa abapriest abangcwele. Phela amen esontweni. Hallelujah. Phela amen esontweni. Manje kuthiwa batata kuthiwa tata ngicela ukubaleka tata kuthiwa tata masoba umphongolo singabapriest suphakamisa Philip kuthiwa basibona abantu subamba umphongolo kwakumele basilandele. Okusho ukuthi Philip kwangasingubo yobupriest eyenza abantu balandela umpriest kodwa into enza balandela umpriest ukuthi wayephethe umphongolo. Ingabe le ndoda oyilandelayo uphethe yini umphongolo? Inkosi. Ingabe lo muntu oshumayezayo uphethe yini umphongolo? Ingabe le ndoda ethandazelayo uphethe yini umphongolo? Kayesu yavutha futhi yashumayela. Kayesu uthi ingabe umphongolo uphethe na? Ngoba maye mayingawuphethe umphongolo nihlala ihlaselwa iziphi nokwenza njalo umphongolo ngakho. Jesus. Umphongolo tata baka ubamba phongolo kweJordani wawuphakamise. Amen. Wathi uNkulunkulu uthi asibeke unyawo lakho. Kwasho ukuthi ke wabazalwana noma ubeka inyawo emanzini uyakhubadela emanzini. Babona amadoda ehamba phezu kwamanzi amangala ukuthi wayindaba lamadoda ahamba phezu kwamanzi kanti aphethe umphongolo weNkulunkulu hamba nami lo nyaka ngoba ngikwazi ulwandle kumele ngiluwele angikwazi uJordani kumele ngiluwele kodwa sengizwile ukuthi bonke abaphethe umphongolo bonke abahamba nawe bangena lathiwa ngena khona baphuma lathiwa phula khona bawina iziphi abangakwazi ukuyiwina abahluleke abahamba nawe wala noma sebaba babathumelela ngezinto ebusuku bakhotha uPsalms 91 bathi wehleze esithole kaJehova lohlezi phansi komthufu wakhe uyazi uJehova ukuthi uyinqaba yami lithi iBhayibheli uphathi lasebusuku nomncibisholo wasemini awulafinyelele endlini lakho uthi 10,000 iyowa on your left 1,000 on your right bayohlelelwa kubi kodwa babona uphumelele bakufa bafuka uphila babumikazi akho inambile sifuke kushuthi indaba umphongolo.
vuka ebusuku uthi uyathandaza bakhaba hasole uvela uzele ulale afika mathibona athatha uhlasela vele kuphaka umphongo uthi akadinga ukuthandaza uze ngemvikele akadinga ukwenza ukuze ngemvikele uthi uthabe nami uze ngemvikele wabazalwane nokuthandaza thandaza usemphongolweni noma uhlabelela usemphongolweni noma ushumayela usemphongolweni noma ashalisha usemphongolweni ngoba umphongolo uhlukumeza amadimoni eduze nawo umphongolo uhlukumeza amasathanisti awubanikeza ukuthola abeze ngobubi empilweni yakho bathi uyathakatha ngoba tshela uthi vele ngistrong ngoba into ohamba nayo ingaphezulu kokuthwala into ohamba nayo ayithalelwe lwandle into ohamba nayo ayithwalelwa phansi kwamanzi into ohamba nayo yale ngesiphambalweni yamemeza umhlaba wonke yathi Eloyi elamasabatha into ohamba nayo ithi bakwazi abakwenzayo baxoleke into ohamba nayo ithi uyawubeka umoya wami esandleni sakho into ohamba nayo ingena ngaphansi kwethuna iphuthifuke noma bethathile iyafa iphithile into ohamba nayo ayifuni wehluleke ngoba bathi bethwala ngegazi leyimbuzi bethwala ngegazi leyilwane wena kwehla igazi lasezulwini kwehla igazi lamandla kwehla igazi elithi athi ukuhlobeleni even today it doesn't lose power it coming from the high mountain going down to the lowest venue but that blood never loses power no it doesn't lose 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 power la person understand lento mphongolo ubathi amasathane sibayihlasela uvele ulale ngamqobo ulale ekhona washiye bese uthi mphongolo sengela kodwa maya sathapha imidaka nosi ayingade kodlamini nawo kanti labafana tata labafana wena prophet Vuyo abekho ngcwele enkosi ngoba akusizi ube umpriest kodwa ubungcwele ngoba akusingibe ekukhulumelayo impilo enkulu ekukhulumelayo uphila njani lithi tata ngicela ukuye futhi tata kancane bawubamba lo mphongolo lithi iBhayibheli wasuka impi mambishophu wasuka impi uSamuel esekhulumile bakhumbula tata ukuthi njengoba sihlulwa kunomphongolo bagijima bayolala kanti ubanjwe abantu angekho ngcwele ngoba into eyenzayo abazalwane lento ukuthi umfundisi uFilipi sishumele kumamayi kodwa singaboni imali sokaNkuluNkulu konke lesiwabuze lamamayi abanjwa obani manje abaphuma phi laba ababamba amamayi kade belele kuphi labantu ababamba amamayi ngoba ngabe mhlambe khona labavube khona ama boyfriend bafike ekseni sebekhama sebethi khaphathana labahanga kanti khona labaphuma khona ngoba kusiza ilimi ezenza igubili benamandla kodwa impilo iphila phambi kwaNkulunkulu nabantu ekwenza ukuthi into esezulwini ibe namandla bayibamba umphongolo tata kanti bawubamba ngokujwayela ungafiki la usuyijwayele khona lento ngoba uyohluleka ikhona uthatha tata uthe uIsrayeli tata ebona tata uDlamini ebona umphongolo wajabula uIsrayeli nanku umphongolo
kanti umphongolo ubanjwa abantu abaroma. Enkosi. Lithi iBhayibheli tata bawufike bawubeka badonsa amasothi bagijima bathi bayona bethembe ukuthi umphongolo lwayo kodwa singakufundisi ukuthi awuli ngawe ulwa ngomphongolo izolimaza noma ukwazi ukukhuluma ingcili. Hallelujah. Lento yakho ukuthi ngizofasta mina ngothanda zehlanu ungaphumi wedwa ehlanu. Ngoba yona imali uthandaza ngoba hamba wedwa awuhambi nomphongolo. Bawufika bawubeka zathatha inkemba lezi zagijima kanti yize ishayayo uNkulunkulu akashaya. Babona uIsrayeli ehlula babona uIsrayeli kuthiwa tata kunekhehla 2A lalihlezi ethempelini lihlezi ethempelini awumakhosana thamayo lihlezi mamdonsi lekhehla awukathi ngikhulume nabafundisi wathi ngikhulume nabashumayelayo wathi ngikhulume nabantu abashumayelayo awungizweni neshumayelayo. Yahlala ikhehla kuthiwa libe lilindile wagijima isikhulumo esizosho ukuthi kwenzakalani empini. Lathi ngena ngomnyango wabuzo wathi wemadoda kwenzakalani empini wathi ngibona uIsrayeli uyahlula. Lathi khehla hey umphomo ngayizwi indaba yokuhlula kwathi into engimaridi ngayo uphi ungaliphathi ibandla ungawubuza umphongolo ungashumayeli ungawubuza umphongolo ubona ukuthi uma ushumayela uphinde ubuye uyekhoneni uyobuza waNkulunkulu uphi umphongolo waba wari ngento yodwa ngento ethiwa umphongolo. Washo ukuthi umphongolo uthathiwe amaFilisti. Enkosi. Mayezwa ezwa kuthiwa umphongolo uthathiwe lithi iBhayibheli waphelelwa amandla washaya ekhanda wafa. Ngoba kunjalo outside his presence we die. Mayengekho ukhona bakhe siyafa. Lithi iBhayibheli kanti lo nkosikazi kwalabafana omunye ukhuleka lithi wavele wehlelwe imihelo wazala indodana kwathi beyiqeda kuyizala wayesebuza uphi umphongolo bathi uthathiwe. Lithi leBhayibheli lo mama wavele washona wayesethi nanti igama lomfana wami Ikhabhodi okusho ukuthi inkazimulo isukile. Bazalwane ngathi sizothandaza namhlanje sivala imvuselelo. Angithandazi ngokwesolweni namhlanje ngizothandaza imbalele. Ngizothi wembalele sakhonza kangaka uphi umphongolo. Sathandaza kangaka uphi umphongolo. Sahlangana every Sunday sasanikela okweshumi sanikela iminikelo yonke enikelwayo sasaphinda sathandaza senza ama-intercession kodwa ngizobuza into eyodwa ngithi ngiyadinga nansi into ilahlekile uphi umphongolo. Njengoba omama bayahlangana bathi asiyenzeni lento yokuba sithandaze bomama sihlela nenkonzo enkulu kodwa ngibuza into eyodwa uphi umphongolo. Yes ukuthi sibeka ama-open air kodwa nansi into yakubalishayo uphi umphongolo. Ikhabhodi tata sathandazela abantu bangaphila kwezenjalo uphi baprofethi saprofethi izinto zangafika sasiyiprofethile uphi oshanda masaya thana ikhathala mathoyasa mandola bahando sayatha tsani ngibambela lokho ngale umphongolo siyafa ngekele nomntwana uyayidlalela ngale umphongolo siyana imagine abazalwane ukuthi sikhonze kodwa the spirit of death is dominating. Kufe abantu ebandleni bengakafiki isikhathi kanti into elahlekile Ikhabhodi. Wangazi ukuthi kade singathandaza kanjani kodwa ngiyafisa mama kakhulu ukuthi namhlanje ngoba angizangizobiza i-altar call ngizothi lo naloyo amekhoneni yakhe azobiza uNkulunkulu baba sicela into yodwa sibuyisele inkazimulo. Awusibuyisele inkazimulo
awusibuyisele inkazimulo ngoba masiphuma la ngaphandle bathaba ukuthi siyafana masiphuma la ngaphandle sesiyadeleleka ayisekho lento ethi sihamba nawe ayisekho lento ethi thina sehlulile sinikeze inkazimulo amen ngoba salwane ukhona umuntu wangakhonza nalabo gogo babethandaza nikela khonza nabo nikela khonza angazi khonza nalabo gogo babethandaza obezwa bethi wazala ba precious obezwa bethi umuntu ozashumeme bathi mntanami ungayilahlile iyavikelwa le nto iyahlonishwa ngoba leso sikhathi sasingekho ko-ikhabhodi sasenkazimulweni kodwa namhlanje umuntu uyakwazi ukushweza simise ngeenyawo masiphuma sikhohliwe lento ayishini ngoba uyikhuluma emazwini akayikhuluma enkazimulweni kanti yonke into esiyikhuluma enkazimulweni isihlupha nasemaphushweni isihlupha emakhaya sithi noma sabe emsebenzini uzuthi lento engishweza yona izolo wankulunkulu angayiboni yenzeka kimi lento eshiwo izolo wankulunkulu akayiboni ungawabona abazalwane ngizawushanda masathana bahando sayi lemabhishophu nakashumayeza intombazane ngiyishumayeza uyabona manje sekungcono ngiyishumayeza sengikwazi ukunilandela i-background ngililandele iy'bazalwane i-background ngashumayela ngakalazi ivesi ngashumayela nge-faith ngathi i-faith iso kanti intombazane ngikhuluma iy'nto ekazimulweni ngiyayibamba yathi uma iqeda kumetriki yavele yamasonto intombazane yathi ngesikolweni uthe ngase basambiza mvangeli wathi umvangeli uthe uNkulunkulu angenza noma yini mina ngiyesikolweni ngiyofunda mina wapakisha impahla imali ngekho azinto eyodwa nothing is impossible with God tata mayizomtshela ukuthi esikolweni mina ngifuna ukubuza ukuthi ibhasari konje ulitholile yini sebekulungisela ukuthi ngizobona phambili uthe wena uNkulunkulu wenza konke basho ukuthi mina mangiyikhuluma lento ngoba uyakwazi ukuthi ukhuluma into eyefake ngeke kuyifake ngathi umntana nami ifuna le kwathi impostoli asiqale ngaleyo ishile eqaleni siyekele ngoba leyo oza ngayo manje ayisekho lapha enkazimulweni asithathe le eyisenkazimulweni asho tata esuku mayisuka lapho tata efika estopini bamuphi 10 rand yokuya etown nakhona lo baba kanamali uthi mntanami mina u10 rand ungakhohlwa isimo sakini kanti le 10 rand izombekela inkinga yaseJobheni eNewcastle by that time ngeThekwini was 140 mayefika wathola abanye ikhaphu yathi mntana uyakuphi wathi ngiyofuna isikolo ngiyofunda bathi mntana ungakhohlwa isimo samama wakho thatha na 140 udle endleleni kanti le 140 imali yokugibela eTaxi mayihamba endleleni bathi bevula into zabo bedla ilibe nje ibheke phezulu lithi umuntu akaphingisi kwaphela kodwa nangawo wonke amazwi evela kuNkulunkulu lithi uthi bavele kwasuka omunye bathi sesi lingakuphi itoilet bathi ngiyacabanga ukuthi lilapha egarage bathi ngicela ungikhapha wangikhapha mabephuma egarage waphuma athi asindlule sithenga ophaya la sindlule sithenga ophaya la awudlule sithenga ophaya ngoba into mayisenkazimulweni iyazenzeka into mayisenkazimulweni uthi lo mntwana mayefika wafika eThekwini wayisemele bebuza ingakuphi UKZN ingakuphi UKZN bathi UKZN ngapha kanti uzothola ubaba lapha ngemoto wabuza wathi baba ingakuphi UKZN bantwana msedela kule UKZN umehleleni lana kodwa wathi ngikusize ngisheshe ngibheke ngakhona uthatha izintwana kwahamba wathi uzoya kusasa eUKZN asambe sendlini wahamba fotshela kanti umfundisi lomthathayo kanti umfundisi lomthathayo unkosikazi wathi unkosikazi kade ngimlindile ngithema ngithandaza ngatshengisa ukuthi wathi uNkulunkulu yonke into esikhuluma enkazimulweni iyakwazi ukuyinavigata yona ifuna indlela yayo kodwa iproblem esinayo manje sikhuluma ngefaith sikhuluma ngamandla kodwa into esinayo ikhaphoti makhona ikhaphoti izinto azenzeki noma singashumayela sijuluke kodwa lokho sikushoyo it will never come to pass but finally I got your number. I'm a CA. You preached faith and I lived in faith. Today is CA. Ngizothi uma isibuyile ikazimulu uyongena lapho wangena khona. Ingane yakho yofundiswa abantu ongabazi. Ngoba sekubuye inkazimulu. Cela ukuvala ke basalwane uzesithandazo. Khani umosayi.
ngiyizwa lento ngishumayela kwamanje ngiyizwa ngiyazi inkosi sivele yayingenela sengiyizwa iphakathi kwethu isiyakuhlupha la ngiyazwa manje emzimbeni ukuthi inkosi sifikile njengamanje ngoba sizokhulela i-restoration umbishop sizothi God we have to pray for the restoration sizothi uNkulunkulu restore into esifunayo. Oh my God mabishop khona lento engiyifunayo leyo ukuthi ngimsinde umuntu ngihlezi naye ekuseni ngifuna lento ekhohlisa amadimoni ngingakakhulu ngifuna lento yongena entendeni amadimoni ashayeke phansi ngakashumayeli ngifuna lento ingabi isudi yami nje lo umfundisi kungabi incathulo zami ezithi umfundisi ngifuna lento mangena uthi let's welcome the man of God bathi kanjani na uthi hayi mina baba ngagqoka isudi angagqoki njengomzalwane kanti sekuhlela uphawu nasezulwini ukuthi le ndoda ihamba ngapho. Ungakasayi bamhlamini ngifika ubuthula ngumbuzo nangabe nayo efosulas tata ngafika efosulas ngithola itele tsheli ngithola imazalane ngithi mama ngicele iskindi noma umdansana lo bathi abana umdansana baneskindi ngithi iskindi ngithi maphatha ngithi sokisilanga ngishiki sokisi ngithwele la ngithi sokisi ngafaka isokisi lesikhathi ngifaka isokisi mamdonsi sibambile nomvangeli uthula udonsa ngale sidonsa ngapha sibopha ithread ayafika amabishop bayafika amabishop ayeza azokubingelela uhost abajala ngezandla man of God angazi noma nina ibona inince kuma ikhawulana incema ikhawulana yabazi umncebo ikhawulana sakhawulana zabuza ukuthi akakafiki lo o-invite ngoba usethela umfo kuza umpostoli eMpumalanga khona into enzoyibona manje ke bayambuza akafiki lo mpostoli oseMpumalanga usethi-ke hayi sefikile na mabethi iskini namasokisi nephatha base-ke basho ukuthi-ke lento kubo leya pride ayikwazi ukuphuma ngathi lo mfana lo waphunyula intambo utsura wathi esaphunyula intambo ngathi bamba atsura intambo adosa mfana adosa mfana ngoba I'm not here to prove that I'm apostle but nayo into ethi mele bakumangabe phosphorus ibisele phosphorus ngaqhubeka nesikhindi ngabopha zabopha itende sathi masingipe ukuthi sengivayide itende ngayogeza sageza ngambona ukuthi yasekora ngambiza eceleni but I'm not here to prove that I'm apostle but wait for the service to finish just wait saya entending saya babasalwane ngabona amabishop ngishumayele elinye livambeka apha elinye livambeka bamphakamisile bathi come on man of God bathi come on man of God washo ukuthi aseshumayele ibili lento ehlazina ishumi intuthu ibheke phezulu intuthu ibishumile washo ukuthi into esiphethe izoyifakazela ukuthi khona waphela ipride izothi uNkulunkulu restore us of God give us better glory we need the glory izothi do us glory remember me Lord my book even is up now Philip you know why uNkulunkulu eshintshe imessage yami kade ngiphethe imessage mina ngaka athi ngizashumayela imessage yami athi God love you kade ngiphethe imessage enjalo eyishintshe inkosi yathi hamba ubatshela ngoba khona into engiyenzayo lithi iBhayibheli ngomdonsi umphongo uthanda ukufaka iqada khona wathi umphongo lo nansi into engizoyenza noma bengilahlile kodwa ngiphila manje ngoba into kaNkulunkulu kahle kahle ayincika ngakithi iyakwazi ukuyisebenzela thina singafuna lithi iBhayibheli tata mayifika kwathiwa asenze umphongo lusabuthe kuda khona bathatha umphongo lo bawubeka phambi kwabantu kanti bathi hleli wo
awushakhatha amasoya akho bathi kela ini bathi bevuka ekseni bavuka isandla siqhamukile sikadagoni ngoba lento esihamba nayo ngothi ngitshela umuntu wasekhaya iyakwazi ukuyile tata bavuka isandla sadagoni bathi hayi kwenzeka iphutha nje ebusuku khona ongene nosotho wanqabula udagoni bamnamathisela udagoni wavela uNkulunkulu wenza into enzima ngekusasa bathi wavuka enqanula ikhanda baphinde futhi bathi hayi manje ukhona onqabula udagoni ikhanda bayibuyisela bathi bayavuka kusasa isiteji sonke sibheke phansi umphongolo phezulu udagoni phansi ngoba I'm here to announce in the spiritual realms asembaleni. I'm here to announce in the atmosphere. If there is no man of God that will rise, if there is no woman of God that will rise, but let me tell you, the revival will rise itself. I don't take all of the apart. I'm a 12 to pick apart. I'm a 17 year old. I'm a pick apart. I'm a 17 year old. That's what I'm going to do. That's a woman of God pick apart. Hallelujah. My God, mfowethu Philip ngoba ukhuluphele mfowethu ngoba wena ngoba ke usiphamandla bafowethu ilotela manje ithe nje ikhula yavela banebandla sondela mfowethu bafowethu niye baba ke idlalela shit bafowethu ntala ukuniboleka nje ikudo bafowethu nize niye nangizandla siyafana umphongolo wadlala inkinga kumafilisi njoba nibona izwe liswela kangaka nize mblame ama-political party yokuthi ayahlulela eSouth Africa umphongolo ubhizi udala inkinga nina libe nithi ubani uyahluleka upresident ubani uyahluleka umphongolo udala inkinga wavela wafika umphongolo lithi iBhayibheli amaFilistiyane uthatha ubeka phezulu kwenkomo abeka phezu kwani kwathiwa kumele ubuyele emuva usengavala amakhapho abafowethu kanti nawenze yakela mfowethu sengivala ngempela yekeleni bafowethu angifuna bazomisa umanje yekeleni belani yonke into phansi ningasenzi movement ngoba usuyasebenza lithi iBhayibheli kwavele kwahlala umphongolo phezulu kwenkomo mamdonsi ningakhohlwa ukuthi umphongolo lo inkomo ziyancelisa ningakhohlwa ukuthi inkomo zinamankonyane inkomo zinobisi elishisayo emabheleni kodwa kwasho ukuthi into ehlezi phezulu kwenkomo ithi asekho isikhathi sokuncelisa kwasho ukuthi into ehlezi phezulu kwenkomo ithi khohlwani amankonyane ngoba masuhlezi umphongolo you don't entertain the world masuhlezi umphongolo awuyifuni into yasezweni wena noma uyisho into yasezweni uma ngale uthi awukodwa lo muntu wenza njani le nkomo yenza njani kanti yona inayo yini last thina sawa saphela ezweni kanti le nkomo ayinayo yini last ayinayo kodwa into ayi-entertain last ngoba khona into ehlezi kwenkomo umphongolo lithi mfundisi zaqala zahamba inkomo lesikhathi zihamba bawumya benkomo lithi iBhayibheli beke Nkosi they don't turn left they don't turn right kodwa zihamba ngehighway inkomo beke Nkosi uthembisile uNkulunkulu oh my God uthembisile uNkulunkulu ukuthi hlakanipho this what I'm gonna do I'm gonna raise the people abaphethe umphongolo uzobabona they will never turn right they will never turn left. Ayikuthi abekho wiki, ayikuthi abanamandla, ayikuthi abana inkinga,
ayikuthi abakhale ebusuku, ayikuthi abashaywa, ayikuthi abanafike phesi, kodwa into just wabuyabasinda ithi siyaphambili, seBheersheba, noma kutshe seBheersheba, noma sikhala seBheersheba, noma sishayiwe seBheersheba, noma sinamali ingabeka khona seBheersheba, noma silahliwe, noma sijethwa, noma sijahofu, noma siliswa, but I'm going to Beersheba. Noma ingeni inkulu, kodwa yini into enyenzayo, I'm going to Beersheba. To tell a man of God, what I'm gonna say, to tell a woman of God, don't wait for sponsors, carry the ark, don't wait for the sponsors, carry the ark, Patum Pomolo, Amoablaya, Upetum Pomolo, King and shine, rise again, tell Macarone, I'm here to rise, I'm here to rise, I'm here to rise, I'm here to rise. Go forward. Always have a time. Who is Israel and no loss? Who's on them things I will not walk? Nima Katoni and Bahami. King Namasun and Abaha. If we had long cook on Shula, Uja long cook, Tawasam cooking better papa. Yes, you know, we don't get to power. Timakata papa. Jenny Soya can be made. When you see your Tabula will be made. Or West Castan and Jehovah will be made. Then he tried to assess me. I'm going forward. I'm not going to wait for the vision. I'm not going to wait for the dream. Already I have the word of God. And I have the presence of God. I'm going forward. Ngabona nje ngokuya forward uzovela abafana bafuna ukukhohlisa kodwa batshela into yodwa I'm going forward kuzovela amantombazana amahle ngapha ngapha batshela into yodwa I'm going forward. I have a life to live. I have something to achieve this year. There's something that I need to achieve. I have plans for life. I have plans for my family. I